me who minister we arrogant say akwa a chance akwa we da as a minister so arrogant nim say ye di campaign be siwo am mo de go do top be mia ye minister ya wallahi mi do nyame Ghana President Mahama yes me kan assembly show etu comedian no so nipa miensa Ghana for kika bi kire mu edi omu dwom maso ye hyepa wo Ghana hanom Sammy Gyamfi gold board chairman His Excellency the President John Mahama and face Sam George Minister for Information and Communication Sam go fu miensa we Ghana for edi omu dwuma Sam George de data bond no boy de and face data no kwa nanse no so data atwitwi ni mu se de atete de nante Ghana for be clàsh with him. Now we Sammy Gyamfi the gold board in sense am kululu bi asate e koso ho no. Ana Ghana for e kan ho asem. Aha Penyah block media. Meso ase ani die mu. Obe like video no under am subscribe button, number click notification icon press update. Na be chere wa adwen dia mame. E wo comment section. Meso aso baso. No ashi video for so enya bi ashe. Let's start with Sam George. Obe kia na data ban no bo no. Ye to be ade Mahama betena kunya so no. Na data ban no bo kwa na e kosro. Na kwa na e kosro. Etima hit no e begina Sam George so none very come to Sam George. Oh, Sam George. Nyabotre because wo opposition. Oh, blame me as the usu ki can be blame na chere as the usu. Etu wo ben mu no. Den na esi data band bo kwa na e kosro. E ma taking twi kwa do be da bia no gina Sam George konso. O ma ni nya home. Gina no so 24/7. E ma ka je Sam George say the way ma as the usu nya home je no. Sa no so no. O ma ni nya na home so ma data bo ama for ma in fact say 10 series pa into ma Ghana 1 gig dey na Sam George oni ni nwie obe gina no so so sa later any Sam George na bia na so okay starting 1st July data ban no bo no ye be odibi be keka ho on tum but odibi e be keka ho some quarter out to awunya there will be 15% increment e ma 1st July nso ye no in fact there na e 400 series data bundle no eno ana say entum e ba ye say moving from 170 gig ko echo 250 gig and Airtel to Vodafone na ewo 250 gig. But so do need to form here. Ever since that Sam George added that package ni buy no. Data bundle aye data aye basa also data. Charlie forget it. So isu Airtel ni Vodafone kwa dey obesu ni su. Network ni munye from 1st July Sam George added this 400 series data bundle no 2 mo call 250 gig any 215 gig no. Data na say no ana Ghana for na be clàsh with Sam George akeka bi e dey akire no me who minister we arrogant say akwa a chance akwa we da as a minister so arrogant yamma a whole ministry manage say dey be ya ye nkita ho dey phone to phone data ebe also data ebe koso no me who be da and also data it is achichide nantie enwa nantie also data chese uti mfanya hwe na asa network na say enwa won nantie manage it say the ye ho betoye no onye sa ade no na wa honho no so arrogantly wa honho no ti say wunda wo kunkum ti se ye wo opposition usi ye jaw na chese bibia aka wo opposition ye jaw ne beka ya mo ministry management ye se de be ya ye betimi ayusu ye data ne ye network ne be koso unni sa no achi why so proud so pompous as a minister over social media na ye kasa wo so be kase wo be ka kire se ya adwini fi as a minister ye eno man ko yima ye na ye ka no ye ya adwini fi enye sa enye sa wo opposition wo si ye nja ona fa seka twitwa akufo do mu ten doctor mamu ba o memu ten wo si ye nja ya ma ministry management ya enoni compare Ghana for compare esla wusu no work sa ministry ho na compare we data no dey na fast dey wo hin na e fast
Now you are so arrogant. Ye to me near man. Oh, bro, yes. And yes, Na yanko Sammy Gyamfi. Sammy Gyamfi a gold board chairman. A gold board ne board nyina ne se cocoa board as a function sana gold board e be yadwuma. Omo na Ghana ha nyina gold e se omunsa. Omo na wotumi se omo eto gold. Private e bia ni tumi se auto gold e gold board and unya gold a fabla. So I saw the gold free Ghana akwa chewa. Ye be je friends e we say jelu. Se le udu cocoa mago akwa ye chewa ye no. Sa ye pena. Isi gold so abaye e Ghana hadmo. Na in 2024 na gold bo no na age na ye kakra. As na gold pound of gold na it was nearing 14,000 cedis. But now no that time na gold board bia any hono. Now yeah some Gyamfi the gold abom say the gold board wa abom de beboa ama gold adwuma akoso no. Gold 1 pound corner no aba bedru 7,350. What I say gold 1 pound aba bedru 7,350. Na era Gyamfi we say Sammy Gyamfi na wo ba kire se boka ye nkwasafo mo wana sele nimse ye di campaign be siwo am wo de gold top ha be mia ye Ministerial wallahi mi do nyame kanwa na di ne hu be siwo so wo ye campaign galamse ni bie ni wakobe follow da ana ke yempe na ado no kura ke be fa ne saa ke be to ama ba wo mia mo ani wo de obe ye bie de da se gold ne koni mu ya nya de saa mutimi eba no matake aduma wi no mode ebi wo kura driver fo mato abawie na driver fo na ehunu amane na driver fo ene de obia fimu gold fo ye ne etu gold ye ne Mahama ne Mr President ne Sammy Gyamfi ye ne yesi ye ehunu amane wo monsem eni ye aduma ne ye aduma ne gu se wo ba ye aduma boka twitwi di akọ site unyeska me say ebi mu na ntimi nkasa o what me bla bi na tia no wa break 3 weeks na muti wo manmu ye ne ya to aba mamu ye ma ya ade ne de aba ye se ade na ma ye no mu de mu to gold no 100 million po ma ye kura ye be fa ne saa ete na wo de akọ no enye Ghana for na kase Uselɛss nke dis ye ne kalansi for enso bobo ya onu le to mu ankran ade na mu di ewusa yetimi ko hyen wura bia aduma ye nanu bi na ahyehye ma no petrol site na ahyehye ma no campaign aduma ya NDC for ya petrol adi wo ma bodu se nyina ahye onse fa ewa na fa etia eno no mani nto nwi ba ko onse ai na ba ko ni nyina ahye ye di hu akukuhwe ase ko ye gold de ba momote office amonko ba bia mosimi to gold na 80 million we say demonstration ko tia wa o ya kro mo do mbe ya no mbe ye o mu ya say o mutu hospital for say nto mpe no mo kwasra na mu di awusa ye ni ye gold adwuma bia mo di yawu mo ma ye ya bra bokra esenke mo jini nyina enti mu gugala na se mu ye ana mu beku no mesin na mu mie opi mu mie mu se ye nto aba foforo sisi ye sem Mahama be fa mo nsre ye mu ba mo se ye da bi ye be to aba foforo sisi ya ade no toni ye na m fever also ye ni problem na ade m fever mo nko a ye de me fever ye kalamse no kwa die kwa ya mo dia fa so kalamse de die ade anwadi 80 million ade go to 130 something 30 million now they are here kwa 100 million 105 now they are no mo to 130 million o mo de ko edwama so a emfa so ni ma ko mo de be ko ana ko meto no 130 million wunya kalata 23 kalata wunya ade na mo ba o man ni mu a ye wo mu a mo ma ye ho kire mo di ewu na mo boy abro sa na mo de bia ma ye shepe ni yetini a ye ABC di 40 wo man ni mu mo so ya mo se ye mobra ye timi to niema a week no enne kura say starting enne wi kura dey o be kwa site petrol ni niema be kwa site be twam be 500 million a day in America and Uber sponsor more than 500 million. No boys in the near man site.
na wa ba na to gold a mo de ade na ba me na fi ba yi mo de mo pese be fi ba yi enti mo eno na mo di gya so agu gala ye ni problem are na mo di awusa mo ba mo anu da ye ne ama mutumi so mo mu yese ye ne ama mutumi Sammy Gyamfi na di samu asem are Udi gold aba 80 million. Ede na moto, ede magalam sefo. Ede na adwuma no mo ye de wo mu na mo de aboa ye na mato 80 million. Adwuma no ye ya mo di ne wo mu na mato gold ni 80 million no. This is a demonstration here wo. Ade. Anu ye ni ebeba. Ye tuatua okasi nyina kakra be ka no. No watimi atietia akoto asase. Police ni ato on site. No no so aba abeje. A week we site police for me ba. Ade na mo di awusa. Mo ma ye nu ye ho Ghana the Mexican trial. Se nyankopon be se wiase so de ye ba biem no de pay Ghana. Ese no DDT ni ewu. Me titu. Ezade a oman Ghana no omo ye wo ye ne etimu no oman ya yetimu a ye free ha ye free Burkina ne bae. Omu sisi ye saa ye nti ase. Who you are betu ya ladbe, who you are betu ya lightika, who and now high diamond, a dime, Kogalam Sassy, Kobusa, wine room, Kogalam Sassy, Sammy Gyamfi, Kogalam Sassy, no Kobusa Galam say, dime. 1 year, 40 million. 1 year, 40 million. Aden, no more bam, more good than 130 million, see my tear, about 80 million. Say no ne beto no ya de nkasa moni awusa awai na mo 4 years ne beso na mo mra ye ni mekasa mo ye campaign ye metoma mo sebi ya nyamwa o na oba ye wo de galamsefu ayere koa bi ama mo se mo be fe galamsefu onkoa moto de na kwa site se obi nkotu gold no family o to office pound bia wunya 50 million ade ah uni mu galamsefu onhurehura ma ni wo bush ye ne yenka ni ase wo biti out to ya no anya gold ndi aba office se obeto sika o mogigi wo site no ye ne yenka o ye minsu minka bi boda o ba kasa ho aye tan o ho aye hi Nama gold ene asase se amusimu to gold 80 million busa se unkoto asase e wo kuani wa 1 acre dasen One acre dasen 1 acre dasen 1 acre ene omuto asase 1 acre se sika wo mo sika ni mo 700 million 70 million why 7 ko 1 billion 1 acre bi ko ton 1 billion 1 acre 1 acre 1 billion and then next thing what? Ah, ansana sa the machine be yaduma no so mai. Amusimu to gold 80 million. Ada na musisi o ma mo ba musisi yesa. Ba bia mu benya opposition na mu hu se scan boa mo no ana mu nya bi no. Na mu mo pese ye ne ye de ba no ye de ye nya bi kula. Sa de ze ma ye yo. Ye betu gold no ba ye nya hwe. Ye nya hwe. Udi boni aboni na de di mochi yen ka hwe nchira mo wode de mo ya munya 4 years din ya beso Ghana de ya me danse to aba asomdue ye de kokomoti no na kire tumia de ye pene se woni wo mra no ane ye de to de many problem galamsefo nyina ni problem Sammy Gyamfi ye ka tro brain de odi be ye bia ya gitum de obeye ye bia no ya gitum no me yana masende mo akwan mo de nam so ho ye ka chem wase region ya na ma mutumi o agro eti da mo ye mo hwe ni ye agro kalamse na Sammy Gyamfi wo de wo de bo sisi apeska po ahwe akusafo no Sammy Gyamfi wo ye nipa o Sammy Gyamfi wo ye nipa o nipa na to aba na ma mo wi ni ye o Sammy Gyamfi mo hwe bibi ye o mo pese nipa ba ko wa mo hwe bibi ye Mahama ye be demonstration tiamo ye be demo e de tiamo eti demo ye no akwanya mo dia nam so no gold 128 point something mo de mo 100 million kra ma ye yemfa
Sa 8 million pa ya kanu. Sa carrot na ma unya. What is unya? Moda soro ana moda mudi ewu. Uya police for baba side. Soldier for baba, we baba, army for baba, we for baba. Obi aba owo de oje. Nenya gesi e. Mo se mati gold so no. Enyama no mate so. Mwana so, mate so. Chamfa ya te so. Hammers ya te so. Oh. Oti mo hwe ni ye. Na kokromoti ya de to mamu. Mwa wo de ya ma ekufo ado. Ane ne nkwafo. Sa na de ba mo. 4 years mama fan say ma fan free. Baba na ye wo musuo wan kran ya. Ye kran ye ne ye ma kalamse ne de hwe ye ma. Wo Sammy Gyamfi ohia mu na wofi. Ane ya tete man de waye nipa. Eti enso de ye hia ne ye kalamse ne de hwe ye ma. Momo ye ni enso ntum hwe ye ma na mu du ba de mu sumu adu. Na mu si enso ndu ba de mu adu no. Na munja tutu asem na mudi no osoro no. O man nyam kwa mo man. Ye nya ye Ghana ye nya ye man. Obi atumi kasa ma ne yeye. Ya dem ase mumo ye posa. Mo ba no mo sisi ya sa, mo ba no mo sisi ya na do ba ye o so me ye home. Ma we ba o sisi ya dem mo pese o ma ne ye free mo ne ye dwane ja. Me enye good pa Sammy Gyamfi mo atoma good na ba for mama market no ase na ma dwuma yes se weton good a o si dan ye no. O koton de o bi nya no na de akoto cement. O koton de o bi nya no no aboabo na akoto prot. De obenya no no aboabo no saa na ye de ye o sese Sammy Gyamfi ama ebe wie kura ne ska na bi nka ye nsem eno na yi yesu ame kanya no aka me Mahama ya de na nya de ame ba beka ba se me oh masa Ghana de ma ahwe ya oman ni nko ye ni mu ne yenye ye da o bi obia de na fu ne nam o oba be se agina se ye ne na de Mahama o na de nko na de Mahama ba ye nso ye kan ndu kan akase yenso ya kanso e nti Mahama so otwe nani ahwe o man mu nipa obo an man ni opposition na ze ka Ghana wontimi mu Ghana ye hwese o man no obetimi aye ni ya me nyina ye ho Ghana President Mahama Besime kan asembi cho ma woti ase hu se galamse ne si aye man yo uyi Ghana free ho no ma galamse ne toso mi nu on ne boa e man ni nyina yesia no wato gold $5 billion aye galamse ndra se woni mi se galamse folesim ena nsuo ho no ase me yenkwa fa light ho ne se sia se nsuo ho kura mpo no ye wo interview bia hu se ha no de menye den menko ho ubo nsuo guma e be sei ne se sia ebi atune pipe no ye galamse soja ba no abetri police ni ba no abetri no ebi di na ho odene ye na dwuma na wono se sia man wono de gutae no President Ministerial fa light ho say ye ne ya obi a wona atu ne pipe obi ye ne gato emla makwa se ye che no ese man no kura bebo won ne kuta man no Ministerial fa light bi to ho ne hu se wo ma wo nkwantia no Ghana President Mahama e be se me kan se me cho isi ya galamsi no e man yo uyi Ghana free ho no ma ono ne toso mi yinu won ne kuta man se wato gold $5 billion eye ye pesa ye penisa ase mo man se si ana se flawless na ase me yenko ho ana se nsuo no ne so me yenko ho a me se fala e bi to ho ne se bi atu ni pipe obi mpa na atu ni pipe o ye galamsi obi nso abona ene ba obi nso ye gato police ni bo ase ma beche no soja ni bo ase ma beche no e kwan am fa so no adwuma no bi wono mpa na je se eye ba bi nso mpo me ho o ye na adwuma no ya beche no fala e bi to me srewa wanhwe ni ya ono ne kuta man no boys galamse kuta wo no enye yize President Ministerial fa line to ho se foles mi yenko aka na mi ehu ensuo ho a na bia ba no abechi ba bia obi aye galamse ne ye manyo aye man ba akope galamse fo mpanyimfo ne Sammy Gyamfi ye no se man so no anka ogu galamse no me kase we so aka kire NDC fo mpanyimfo ni Sammy Gyamfi ye dwuma no ogu party ni so ahye mo na gold no nyo na wode usika ma bia atu ye ne ye kotu na woto no na ese tuma edu 10,000 krank obi anka hwe ugu NDC o NDC fo mpanyimfo mo kan kire Sammy Gyamfi e kwan ya wo fa so no ogu party no hwe galamse ni bia akasa adwuma ye ka se moto mo de boa man na ye pe be kwan na wo fa so na wo ye no
Yes, who bunny penalty chimney pansa, and I'm going to know. Much is some budget TV so we scale we ever bought mine, but we need your way and who Google them say no. What in 20 years, who say mine, and mine I was saying no. Ubeta chalewa jene amame, ewa comment section. Aha Penyah Block Media, Accra.